Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Khasi Students Union Sengkemi uba lambok Starwell Marngal habakran syakila pathai khubor hakmat ke office trikam ke MPSC mendaksngi ulaong ba i kumba ke MPSC ke tiang ya kejing ajing mot ke seng banwanra ya ka thungkam thungjam ke bakhut basuba ban penmi ya ki mark jong baro ki nong ya khun ya ka exam MCS kumta ke jingle ke MPSC imat ka don ke aka shalendat ya kani Presiden ke seng ulakran ha kejing lektur ke seng cha office trikam ke MPSC mendaksngi hadian bakarai jong kani ke office rekam kala kompong no hak baning kong kilarai ban pelat ya baro ki mak jong ki baya khun ya ke exam MCS handai hadian pat ki kala jingmut no dak ba aidau baki don ki dong ya khun ya ke exam ki bom kwa ban penmi pat ba ya ki mak uba lambok ula ongru balada ke jing rekam ke MPSC kalong ke bakhut basuba balai pat ki tiang bat kran kelan da kumni kumtai ngim kwa ba ke MPSC kani ke khardop lum khajna jong ki katu ka ningut Nikandai kejaka ban pensngo bahaya ki riu san perthei bat ki ofisar sorkar ula benrap. Kumta kaseng kalarai bakan syong hakmat ke ofis trikam ke MPSC tar haduk bakan jubab dak basyai halor kini kimat jingdawa jong kaseng. Ilai abadai kini ki konram jong ke PC dai kam desu ka ba dang stio teo ai kunti ka bacalana. Ki layak ki sing top of hair na kaliang ka employment monitoring cell di Paseng ko ka jinglam jong chairman sama roben dai tang pen dia tang jing to sekan PC dai ki la kendu makmat tu ya chairman bos petri PC ba ka jing thungkam thungjam ni kwa makalong bukot wa suba rai ko sosi kalong i ko PC tim katieng bahkan kubur ya ki ajumut sungi kalau kau itu subah pelompat bagi bayul saya kedan di Selanda akasin ke banangkong abakiwan ki kasenggawan ni Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Protes nak kaliang ke MPSC chairman bos ketrin besi ke khot ya keren di lam dosen kila kubur peni pat itu max ban peni jingduna jongki buat jing keli tu menrai ko sosi kalong ba ndala ami kino ilam jugi na kamera ngi kata ko komfort dan ki kala kumpong ikran spang ta karaj di privacy de kata ka privacy ba kundu ngir mak sotu ya kini ka jinga long jiman ko MPSC ngan supen kemau banadu kesantrik jong penai April jong sem arja khatra bila keren makmat buat ke sorkat bagi kuat ba kanu kajing tungkam tungjam la kalong langba ke MPSC ni di level kidolong ko jong suba dengan PI kum di sengi am dai tangga jing keren sulong ba ngimpat yo di hat bidan suba la ban persisya kata di kajing keren ba kajing sengo ni kun samla akleng jong ga beri terdapat jong jala berwai kim dan jing shani ko tungkam Bluetooth connected. Kadon baik kita kajing kajing ong ba kindon baik tigriu tuan kersan bani orang kampung kadon kajing yakran ong ba hapan thiet ya kapus bat kunta ter hari kajing keli mata ka kini ke MPC kolong ba ka MPC kadon kajing khot kajing suba kolong transparan balai keting balai bakaran kelan sepang lebuni wa sepang lebum tai hadin ke senggala yak senjam bankren sekitar ki aspirin kandidat ki kon lamba kini ke MCS kumta ter boy dawa wat makiru ba kabelong khot jong suba kirim peni ki mak iyo kanu haduk kanu kajing la cepot bol ki la ke terus tom mentai kapres cangbat penduri kumni kumtai di hendi la yak ke seng da kilinti ke ba dikuak pantas ngau si skut semla bagi nut ban sulur ban mi biang segitu ban ai option menu kuak pen i gimak menu bon kuak pen i ngasau kani kini kamput tu kam arsak sudah jela baka la kadon ta jingkut jung sba kam dai men lek kalan ba kam dai ben lek kaludu kum ni tenali yang jung kaseng kani di senjam ke baat iwan syong ni kin syong ni tat adu i ba hadu kanu ka MPC kan jubak tak basyai ia tikimat yang dawai ngabu khmat jong ke neka MPC nim kwa pakan MPC kendai ka khadop belum khajana jong ki katu ka nengut ngam kwa MPC bakadai kayeng
ban persobha ya ki minister ki politician ban officer sarkar ringi kwa pakai embassy kalau khot du ba ban ya ban talenti badai ban pun hudlang ban wara kata jing shania jung kun samla ke kan jam po jong jara hai ko kabangi sem kum kaseng nata ngin song ba jing ngin ap karai ke embassy ka juba lo timat kedua pengila hak jik sok la bulsin la kenduk maksmat tu tidak kular ban lek kum ta ni lami ginu lam tu ka kamera chairman hospital tang hadin di kentang i bakal apa kompong karai tinggal semua ba kini ki persyang ban ken kelung kena bat kwa ban lek kai ban ke future kun samlah po jela po